Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seberatan. Selamat datang lagi di channel YouTube Anang Bidik. Oke guys, nah Amang Anang Bidik nih kata sabar lagi nah sudah nah. Anak membawakan game ini, game nang hanyar lagi rame-ramenya, Forza Horizon 5. Oke, gambarnya mantapnya Nah, hari ini Amang Anang main pakai steering wheel alias setir mainan. Nah, merek Logitech G29. Oke, yang belum sabrek langsung bisa break lah. Nyaman, Amang makin semangat main lah. Makin semangat juga upload terus desain channel YouTube ini nih. Oke lah, bertahan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk. Hadang, nyeting sobat. Dan settingannya tadi sudah menyeting, bang belum sempat masuk ke gamenya. Melihat kontrol nih. Ini handbrake-nya oke. Save. Ini audionya speed volume itu tampil 50. Nah ya. Oke, video ultra quality save, DP quality, simulation, ABS on, tracking control mati, ini mati, giginya manual pakai kopling, driving line itu yang garis di aspal tuh nah, susah. Oke, accessibility ini apalah, paham dah. Dah langsung am, yuk kita langsung masuk jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke mantap. Tadi tuh sempat sudah masuk ke gamenya, bukan ke gamenya bang, ke loadingnya. Ayo mati lampu, mau benar. Masa kita ngulang. Nah tuh mengganti kamera Y jera. Namun di setir yang ini nih Y itu segitiga. X di situ tuh, di sini nih kotak. Nah A tuh di sini X. Batu B itu bulat. Ini yang kayak stick PS picikannya sama. Nah gini nah kayak stick PS. Nah tuh sama tuh lonong di lonong ini. Nah namun yang di layar nih ini kayak ini. Nah Y X A B nih, Y X A B. Nah gitu. Oke lah, hari ini pakai setir mainan kita. Nyaman merasa juga nangkai mobil bujur. Nah masukkan ke gamenya. Asik, Xbox Game Studio. Top playground. Pesawat lewat. Tadi kan sampai sini di lampu kayak padang kaktus. Wah ini asli gambar ini. Anu nih bujuran nih video orang. Home. The most beautiful place on earth. Liwar, bungas gambarnya. Everyone is welcome. Ambil bang Opi. Wah di Meksiko, akai mantap. Wah di kampung. Together, we can explore the wonder and beauty of Mexico. Gambarnya. Freedom. Senang emang ini. Ada pesawat Horizon Festival ya. Ya. Wah, banyak mobilnya pulang. Asli nah. You may ask, are we ready for what happens next? My friend, one thing I have learned chasing the right. Sometimes
You just have to let go Asal and enjoy bungas the game ride. ini. Malam lagi lah. Amang main nang 4 tong semalam. Bilang kelima aja dah anjar deh. Orang pada rame main ini. Cek satu ya. Satu tuh apa ya lah? Tuh. Ya ek. Satu beloncat. Ini kemana? Mau terjun. Terjun payung mobil kita. Pakai ya. Nah, padang lahar. Mana? Mana kita? Diantarakan ke bawah tuh nah, ke tanah. Langsung gas ya. Gigi satu. Gigi tiga loh. Bergatar-gatar. Nah, setirnya nah. Aku jumping. Belok. Sabar ya. Hai, kenapa nanti ini setirnya? Hadang sematlah. Amang mah aturnya dulu. Ini ada nang salah nek. Yang gini nah, nanya. Yuk. Nah, ini nang bujur. Sayap pesawat kita. Mana? Gigi 5. Ini mana pulang? Sebelah kiri. Lihat di map ya. Ada musuh kita. Kemana ikan? Gigi 6 pulang. Kenapa lurus? Tarabang kita. Nah, boleh kan lihat. Kemana bang? Gigi 7. Kawah gigi 7. 8. Itu sampai 8 giginya. Yuk, rem. Kemana ikan? Yuk. Kalau di rewind. Adanglah satu mat lah. Emang lepas kendali nah. Saking kehimuannya kada berem. Yuk. Rem. Ya. Mana jumping kita? Mantap. Kenapa nggak benar? Sorry. Ayo benar. Pakai setiran nih. Lain nang udah stick nyaman. Ya. Kita boleh atas ya. Makanya musuhnya tadi. Sasangi ya. Balap, kita balap di sini. Ikan. Finishing. Mantapnya. Nah, di sirkuit belum kita. Ada. Kita bisa pulang. Pakai ini aja dulu lah. Pakai apa namanya nih, shifter nih. Mobil sport pakai ini ya, kada pakai nang gigi nang di tangan ini. Nah, kadap. Kenapa pulang? Nanya. Oke, yuk lanjut. 5. Ikan. Yuk. Apa? Low stream bandwidth. Limited CPU. Donsol lagi. Yuk. Ya ikan. Mana kita ke sebelah kiri ya? Jangan berhimah-himat menggas. Bisa lepas kendali. Ayo, ada musuhnya. Ya. Badai muka sana. Lurus. Ada banyak. Diam. Nah, Riwan yang pulang. Maklum Jamang lagi belajar. Ya,
Jangan lupa nekan sarek. Oh, direm jadi situ. Nggak bujur. Balikan. Astaga, nih. Lo mau balik kak? Okay. Kam. No other way around. Iya dah. Oh, udah kawai kan menyalip pamangga, menghalangi. Ya. Tempat. Masuk ke badai gitu nih. Nah, diam. Kuningan layar. Nah, The eye of the storm. itu banyak kelihatan dia jalannya nah. Nah. Asli, nah tegang emang main ini. Okay, on my Mana mark. pulang suruhnya? 5, 4. Main pulang No, dia. that's fine. Pakai flamingo. This could get a little rough. Ini mobil apa nih? Hiluk kalah. Thunder in the jungle. Di hutan. Aingan. Mobil apa ini? Takut. Touchdown. Not even a scratch. The jungle awaits. Dia giginya nong di tangan. Yuk, gemet. Flamingos. Gas. Iya, gitu dah lo. Nah, limbah tikungan hanya gigi 4. Oh, mantap teh. Ya, rem lo. Ini keluar jalur. Gigi 5 kita, nah pancing ya. Ini game nong sampai mimpi sampai guring. Anda kan game ini. Oh, gatar hari. Setirnya bergatar bener lah. Mati jadi vibrator nih. Oh, siapa yang itu puncak ke atas? Adangi kam. Bidik kan nih kan meninggalkan bidik kan awal ikan meninggalkan. Nah, bergapan itu. Kam. I'll swing back round and guide you through the bridge. Kita lewat tanah aja mulai tadi. Mantap nih. Kenapa kena silau lah? Ada pulang pesawat itu, ada pulang turun. Mantap. Banyu kah? Oh, ada. Oh, sini. Kam bawa nih ya. Yeah. You're not gonna believe your eyes when you see this. Kam, dapat kue kam. Ada Hawaii kam meninggalkan. Nah, bidik kan nih. Dikit. Iya, mantap. Nah, bagaimana nih tuh? Aku rame flamingonya nih, Ti. Nah, ke aspal pulang. Aku pinggir pantai. This is the final Ini drop. mobil sport. The whole festival is waiting. Nah, gigi berapa ini langsung lah. Gigi 4 langsung. Go. Yo, go aja dah. Kayak pelem asli. What do you say? Ya. Rest of the festival wins. Apa lagi benar musuh kita? Vamos. Hadang. Sabar. Horizon. Sabar. This is Mexico. Tunggu emang, aduh takang. Ini gara-gara merekodnya nih. Tanda harddisk yang sama udah gamenya. Kayak gitu kita. Jangan sampai kalah. Begimet. Kam. Wah, wadahnya ini bagus sih. Ayo, makasih. Udah kurang gimana sampai finish. Sasahinya. Jauh masih nah. Ada aja kesempatan. Ayo.
300 kecepatannya. Iya. Orang alih setir nih. 320 kecepatannya ikan. 333 nah. Nomor cantik. Oh sampai 7 aja gigi ya. Salah ntar mobil ganal tadi. Op, jangan ikan. Tabrak kita. Mau ulang loh. Nggak apa-apa nih perkenalan juga sih. Ya mulai sini direm. Nah ya, itu mas. Lurus aja. Apa ikan balap? Kalah kita. Iya. Oh menang kita mau pesawat sekalinya lawan hati. Apa ini putar seorang? Pegang putar seorang. Berenai. Horizon Mexico. Lain Horizon 5, tapi Horizon Mexico. Loading jadi telas-telas. Mau potong nih nak. Udah pulang? Nanya. Apa nih ini? Ini rambut. Astaga. Gue mencari nang bejembes loh, kayak nang bidik. Nah, ada nang bejembesnya. Mana lah, pakailah. Oh ini nang kayak nang 4 nih, ada muka ini sama. Ada loh. Mana nang kayak nang bidik kerida. Kerida nang kayak muka orang Indonesia ini. Orang negro ada, orang Amerika ada, orang Cina ada, nah Afrika ada, orang Indonesia kali bari. Ini kah? Ini jagin. Ini ya. Nyari kita milih rambut. Mang Jagat Basamir. Rida. Ini ya. Kuning mana kuning? Nah ini anak bidik. Kenapa robot segala macam? Batisya kah robot? Kada kita normal aja kita. Ini ya. Lakian. Suaranya. Is this thing on? Can the sound team hear me? Can the sound team hear me? Suara inian itu ini ya. Yes. Wuhui. Kita masuk dulu nah ke gamenya lah. Apa misi pertama ini? Baik-baik kesah aja. Wah, artis rupanya kita nih ya. Wah, tuh bidik tuh. Bidik locok. Loading pulang. Nah, siap. Pakai inilah. Pakai shifter kita. Singgah sekalinya. Hey, my friend. Pakai saham dulu. What were you thinking? I was doing all I could to not. Aja, apa jadi kamu jakon lekas balapan? From you, but nothing so. Spektakular? Yes, Haley. Wah, ini pang ceweknya. Nah, yang rambut loco tadi rupanya. Cuma lain ini ke belakang loconya. La belleza de México. Your pronunciation was muy bien, by the way.
getting better. Listen, if you plan on stopping by the festival at any point, you'll need one of these. No promises, Skipper. I believe this is yours. Barunya kita kartu dah. Not bad. Kartu anggota. Procedure was a bit rough. Anggota legislatif. Kita jadi DPRD. Traditions, I will coordinate festival logistics, which just leaves. Primita! Skip pada kau kah? Skip. Mau di skip. What do you call Ah, ya. primito? Bukan orang barat nih nyaman ya, pagut-pagutnya lakian binian. Banda. Alejandro, right? Kita di sini kan pagut lawan bini orang, pukul orang. Sure we will. Oh, speaking of, did we get that Oh. delivery? Arrived this morning. Nyatu aku nandak ya. Jangan macam-macam lah. Santai ya. This is quite a collection. Kemandakan mobilnya sebiji ya. I'll get them over to the garage. Saya akan hakon do aku ya. Checking out first. Hah, bujuran. Hai, ini apa? Chevrolet Corvette Stingray Coupe. Hai, Toyota Supra. Jelas sudah nang ini. Kadah mobilnya. The latest Oh, successor to mesinnya one of the nanti most iconic makasih. cars out there. Biasa masuk sawit Especially if you like mobilnya. drifting. Asli nah. Pam? Cik satu ya. Masuk. Gotta be the Supra. Kita merayan nih lo. Great. Wah. How about a personalized number Kita plate? ganti inilah. Bidik. Salah ini pakai lambang ini. Warna abang. Horizon. Nah. B. I. Bidik. Salah. K. Nah, ini ganti lambang ini. Nah, abang ulang. Save. Oke. Ada online kita. Matikan internetnya. Padahal bukan kamu tahu ya kenapa nih kita online game nih. Hey, Loco. Talk about making an entrance. I know you've just arrived, but Lagi our menunggu first diskon, showcase is negara ready to menukar di roll. Steam. We just Nang need 4 our semua superstar. menukar sudah. Apa? Oh, suruhnya memilih kita. Oh, ke pesawat sini. Ayo, ha. Dah. Paham lagi? Hope you're ready for this. Oh, I am ready. I'll be there soon. Oh, What is up, everybody? Scott Tyler here Uy. on the one and only Base oh Arena. mengkilat The mobilnya, eh. Horizon Festival has landed, and Oh, we come. have big plans. But first, our superstar is here, and he is making his way to our brand new showcase Musuh kah? event. Ready for on a wing and a prayer, amigo? 4 lalu jam lah. You bet. What's that? Oh, come on. Oh, ngalih. Horizon, big news. I gotta go, like, right now. Ulangi. Kayak ada barem tadi. Yang kelakuan. Ada melihat lawan map tuh belokannya kemana. Kita beli ke lo. Amang ini kan anti rewin kan. Kecuali pas lagi perlombaan. Ada boleh kita pakein itu. Rem. Nah. Ini pulang. Salip mulai dalam. Oh, kam. Senggol dikit, Pak. Masuk. Nah. Sambil direm. Nah. Masuk kita ke kota. Nah, halangan gue ini ya. Oh, 4 lalu aja dulu. Malihnya ya. Biaranya mobilnya. Yuk. Ah. Oh, jangan gigi 5 pan dulu. Kali. Awas. Nah. Biar ram kita selamat. Wih.
Loading terus. Nah ya. Oh ya, kopi ini dipersembahkan oleh Acil Rangut. Nah, kerja endorse. Acil Rangut menukarakan. Nah, kenapa enggak mendak endorse amang endorse asal nyaman ya tidak. Nah, mobil rally ulang. Tempat loading, tempat loading. Oh no, wing. I'm not completely sure what your Nah, next rest showcase open. opponent is planning. Said he had a few surprises in the Nah, hold that ini car. pakai gigi kita. This is Scotty Tyler broadcasting to you live from a plane. This time we are throwing everything we have got at this superstar. Wih. Oh, terbangannya. Come on the runway. Come on the runway. Oh, terbang juga kita. Jangan mau kalah. Nah, kambal. Oh, kam. Nah. Belok kita. Aspal bang, mantap. Kamu jangan macam-macam dong bidik di aspal. Jelas gitu nih balapan dua pesawat nih, time menanginnya laju. 5 belang. Yuk. Tapi kalau gigi 7-an ini. Fans at the stadium going wild. Yes. What's it gonna take to beat this superstar? Mulus. What else you Ah, got? mulai paham mulus sudah. Oh, awas kamu nabrak tidak. Yang tadi tuh kelajuan mobilnya makanya ngalih. Hey, the cargo doors are opening. You want me to shut this? Oh, that was the plan? Oh, ya bergantar. Apa pulang nih? Motor pulang. Motorcycle. Now it's a race horizon. Superstar driver versus daredevil biker. Who you got? Tadi di sana. Ngedrip 2 kita nih. Mana ya, nah. Iya, mereka karuan tangkuhan. Ngedrip camu. Kelawasan merendam dripnya tadi. Jangan pernah merem ya. Ada nih orang apa? Tajam harus tuh semuanya nih. Lima. Bagusnya lihat di kampung lah. Kampung warna-warni. Kampung pelangi. Kasih. Dan akon kalah dunia. Hey, did we lose a biker? Nah ini aspal nih nyaman sudah. Tajam nih, ini tajam nih ke depan nih. Tuh manang bidik lihai. Masih sesahi. Kenapanya pelanting? Kok ada? Rajanya memang melulung ini kan. Tujuh. Oh bagus Jai. Ay. Aina. Sebagai 8. Belapan ya. Hihi.
Juara berapa? Juara 1 jelas saya. Itu untuk melawan bidik. Penyepan nih udah sih kam. Wah ini kalau saya tampilkan nih. What a race! Oh, that was incredible! As a Wah thank you juara for 1 gitu arriving jadi artis in gitu. the car. Oh dapat mobil kita. Nah. Hutan pulang nah itu. Nih gambarnya kayak Green Hell nih. Nah, mon boneka biasa main Green Hell kayak itu tuh gambar tuh. Bergerak suara ini aneh. Long jump 98 meter. Horizon Bus Arena. Nah, mobil ini yang pulang. The whole festival is talking about you. If you can meet me down at the Ayo kita festival, kesana. we'll talk about what you're feeling. 3,5 kilometer. Cheers, Haley. See you soon. Okay, Uy, so it was a banyak. person in a wingsuit on a Jangan ditabrak. motorcycle Oh, ganti bang inside of kameranya. a cargo plane. Right, Horizon? Just making sure I got it right for this text I'm sending to some Berarti. friends back home. Ini yang asli mobil. Now, how about some Foo Fighters? Tancap gas kita. Tapi kasihan boneka yang menontonnya. Rame mulai dalam. Just earned a skill point. Laut sini kita. Pak. You can use your skill point here Skill to point? unlock perks. Every car has its own set, offering unique bonuses. Berskilan jual itu. Skill Nah, points can be ada spent on ketapel any segala car you macam own. pakai apa? Tahu. Nah, lo jelas lo. Padang tikungan yang balik skill. Kenapa ya? Jangan sebelah. Semua kanan situ. Oh, I've had sampai. a few requests come in, both in need of a talented driver. Care to Mana take a pulang? look? My friend Carmen is looking to photograph some storms in the area, and she's asked for a Sana driver with kita. strong off-road skills. Waduh, And poton. Alejandra's requested a driver to help her search for a long-lost Vocho. With a bit of time before the next big event, who should we contact first? Mana yuk? Paraknya lu. Oh, itu padang gurun. You sure we can make the Ke schedule work? kota aja kita. I can come back for the Kami. other one later. Yeah, I wouldn't be much good at my job otherwise, would I? Tesnya Bang ngecek. Got it. I'll let Carmen know you can help her later. Finally, Haley got me a driver. Hey, that's not only thing, Bisa. I want to offer like for the next device. Go watch. Oh. Ayunya. Oh. Paham nggak? Salah. Salah jalan nih, Gam. Ya kenapa pakai gitu terus? Kita pakai shifter nih. Kenapa orang kan sebelah kanan nah? Oh, jalannya dasar sebelah situ. Oh sih. Yang 4 tuh sebelah kiri. Berarti berganti pulang nih. Oh, siap. Berarti kita harus sebelah kanan. Tancap. Jalannya lurus. Oh, senggol dikit ke Bapak. Oh, ya.
lihat. Wah. Nah, tuh belokannya nah, ya. Sampai kita. Nah, the poco. Oke. Apa nih balapan kalah? Balapan kita. Nah, ya. Mahmudnya mami. Ayo jacilai situ Mahmud udah dapur sana. Hey, Ellie. How can I help? Jump in the buggy. I'll tell you the story on the way. Mobil golok. Ramiro was looking through old things at his padre's home last week, and he found this photo. He gave it to me, said I might enjoy it, but I don't think he realized what he Ulang. Restart. Udah tahu tadi. Ya. Ramiro was looking through old things at his padre's home last week, and he found this photo. He gave it to me, said I might enjoy it, but I don't think he realized what he was. My friend, what would you say are the two most important things in Mexican culture? Oh, kita nih touring. Food, family and art, family and music. Clothes, familia, and the Volkswagen Beetle. Oh, ya, karena ada musuhnya kita nah. My bisabuelo Fernando was the first Torres to own one, and thanks to that, Sampai 6 juga giginya I nih. think I know where it is. Seriously? Let's go 7. find it. Ah, 8. Mantap. Wah, bagus Kang, gambarnya asli nah. Ayo, gamat. So, tell me about him. Bisabuelo means great-grandfather, but in the family, he's just Papa Fernando. We never met, but everyone says I'm exactly like him. Loca por autos. You have to understand, in Mexico, a bocho is like the family member that lives in your garage. Oh, Papa mantap ya. Fernando loved that car to death. And I think Muerte finally came for it on a muddy road near here. He took one last photo Yo, and left it there. tekan 6. That's where we're going. If you can find it, I can get it running again. Really hope we can save it. Let's get up into the hills. Look for a turnoff. Ah, There tapi should be a kau road pander. or a track. Pas sudah belok sini kita. Sudah. Oh, sahabat-sahabat hari ini. Mana kita? Aquí, just like in la foto. Look around. Oh, tertahu kemana menuju? Oh, ini nah ada rumah nah. Sini kita tuh nah. Mana kita masuk ada orang? This is definitely the place. Dapat rumahnya padang sunyi. Say, why would Papa Bapak Fernando orang bring the berdua. bocho up here? The storms can get tremendas. Let me just get Nah, the mobil door. kodok. Wah, dapat mobil kodok pulang kita. It's really here. Oh, kurang sokan nang ini. Papa Jual berkilo aja lagi. But look at it. I've never Satu seen a udah ada beetle like turbonya that. kan? Kawakal dibaiki lah. Malawas loadingnya Oh, the weather's closing in. Nah, I diangkut don't orang like meliti the roads berat. around here. You drive the truck. Got it.
Oh, jadi supir truk ulang kita. I'll have to put in a new bateria, plenty of oil, llantas, electrical. Ayo, rame This is Liti. gonna be hard, even for me. It's a Beetle. Bet it starts first go. You know, I wouldn't Oh, be ini kita bola surprised. gapas kita nih. Oh, ya. Nah, santai jangan kayak supir. Supir tuh yang bisa ngebut kan. Penting selamat. Nah, ada anak bini menunggu di rumah. Jangan kan, aduh salah picik. Aku ganti kameranya tadi. Kalau diganti kameranya rupanya nah. Dinyap. Ah ya. Keep an eye open for roadworks. The roads look open just now. Maybe we'll be lucky. Oh asiknya Ada memang setting lah. Bisa ganti kameranya lah. Pakai arah sini ya. Ini switch kamera lain. Nah ya, look left kiri, look right kanan, lihat belakang, bawah, lihat maju, lihat majunya, dilepas gini, lihat maju dah. Oke, save. Kenapa? Salah tadi. Continue without saving gini nah. Kiri, kanan, belakang, save. Ikut case missing. Apa pulang? Apa missing? Oh ini radio next. Radio next kita olah atas. Nah, aktif anak pulang. Nih, nah, perjaling. Nih. Nah, oke sip dah. Ah, ban kap nyaman kau melihat mulai pinggir. Wah, ente. Wah, ya kok. Ada nggak? Atas perlu ya rupanya. Kontrol. Nyaman kau mulai pinggir sedikit maksudnya tuh. Look forward. Tas, nah, apa pulang lah hilang? Oh ini radio next tadi lah, radio next ini jengin, dah, oke. Maybe not so lucky after all. Looks like roadworks. Ranjah Can we find a ya. way past it? I think I can manage that. Lurus pulang itu suruhnya. Jumping, jangan jumping kan, hancur mobil kita. That's one way through. Nah, What are you gonna do with it? asiknya Muchas ideas. That's the thing about Ugocho. It's Kenapa not just silau a benar car, ya gamenya? it's a lifestyle. Oh gitu maksud tambang tuh. Ya nah, sampai lo pun ngeliat nah. Harus konsen nih. Iya 40. Tanah kunikung. Oh iya jalur sebelah kanan gitu nih lah. Atau keingatan sebelah kiri tarus nah. Kita sampai dah nah. Nah sampai kita. Park the truck here. I'll take care of the rest. What did I tell you? Finding lost cars isn't magic. It takes Untung good dah luck, kita. hard work, Supir. and sometimes a drone. Ooh, my friend. The hard work is just getting started. Call you soon. Jelas sudah bintang 3. Itu menyopirkan truk bintang 3. Bubuhan kam pengusaha sawit kah, batu bara kah, nang perlu supir. Nah, tulis komen sini.
Emang Anang Bidik lolos dah bintang 3. Emang kau melamar gawi. Emang gajinya gonol tapi lah. Nah, dutan pulang. Hey, Loco. We've kicked off a whole bunch of new events, so it's time for you to get out Oh, there and banyak show kan us nanti? what a superstar can do. Everything you do earns you kemana-mana tuh. accolades. Think of them as mini challenges that cover races, stunts, exploration, everything. Si kuadanya If yang you pinggir earn enough pantai itu nah accolades, tuh. we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Oh, Horizon yuk adventure. kemana kita? So, Ini apa? what do you want to do first? Ini di tanah. Kena aja nih tanah, di. Ini di aspal binanya nih. I could go for some racing. Malah mam. Dengarkan, nah. Hehe, salah. Astaga, maju-maju pokoknya. Bukan pembalap beratan, bang. Kam, emang drippy kam. Ya. Ada apaan balapan deh kam? Anak mah mau ke target sana. Ada misi sudah kita. Sini beloknya. Nah. Ini nyaman jalan tol nih, satu jalur. Kirip lampu kita nih lah. Kita nih ada di aspalnya rupanya lah. Masuk aspal gitu. Kita ada di aspal, kita bayar pajak dah. Jangan menyenggol. Udah. Ya. Jangan menyenggol. Pulang kita. Tapi ada yang ini mahaur. Belajar ke mobil ini namanya lambat lalu. Ngomong sini. Subuh. Cuy. Sampai. Hebat. Sampai nanya. Nah, di sirkuit kita lihat. Hai, mantap. Recommended. Nah, ini aja. Pak Supra ngalih. Amun bestik bisa nyaman. Tapi kita nih enak merasain yang kayak bujuran juga. Gagah nang ini mobilnya kan. Ya kan ini tadi diambil lah. Wah. Kadang-kadang ceket game ini bisa harus diandak di SSD lah. Kena mengandak ke SSD ya. SSD-nya dicek. Balapan enggak? Wah, balapan kita. Mantap nih mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim, gas. Harus lakas lihat giginya. Kenapa gue lagi bener yuk? Gambarnya ini. Dasar karena penyesalan ke main game ini. Dapat kita.
lihai. Ah. Ya, mantap. Dapat pulang. Iya, cucuk di dalam, mantap. Nah, ini pencucukan. Nah, ini pulang, kita cucuk pulang. Ah, ya. Oh, nomor 6 kita lah. Ah, mantap nih. Ambil di rem. Nih, kau aja ke rem. Gas terus. Ah, hantam right. Iya. Nah, juara 4 kita. Oh, lap 2 sudah lah. Dangi, welcome lah. Anang bidik kan ini lawannya nah. Nah, bisa apa boneka untuk mengalahkan Anang bidik nih? Nah. Oh, limit. Nah, ya. Tuh, selesai yang satu. Ayo kasih. Yuk, dikit lagi. Nah, akan lajunya. Dapat kue kam. Nah. Lagi, yang 4. Ini tajam nih. Nah, gak sambil mat. Gigi 2 pulang sini. Iya, manis. Gigi 2, gigi 3. Nah, jadi tamiyam kita. Yuk, kasih para kurang. Nah, sedikit pulang. Ah, artinya gigi 3 di sini. Tajam. Nah. Oke, lihat deh. Kam Wani melawan Nang Bidik. Wani. Hai, dapat ini juga nah kayak Nang Forza Horizon 4 juga. Mobil. Aduh, dapat selawar. Dapat selawar enak. Ada mau urus selawar lagi. Haley, how was that? Nah, mana kita suruhnya lah. View cara. Here's a retrack your Welcome accolades. to Mexico. Everything updates automatically based on what you've achieved here at Horizon Mexico. But right now, all you need to worry about is getting back out there and doing what you do best. Startnya. Back. Mana pulang kita lah? Ini apa nih? Kita cobain yang ini pulang yuk. Cari nampak ya. Nah, nih. Nah, ini rame nih. Oke, kita ke situ loh. Ya. Not bad. You'll find all the latest Horizon events on Di your dalam. map. Go explore. Have fun. Wih, kamu mewah mobil orang nah. Oke, layar sentuh. Oh. Setirannya tuh udah ada bulat sih. Untuk mobil sport tuh. Oh. Ya astaga, kita ngambil jalan orang lah. Aduh, terpatuh di Indonesia nah. Seorang di luar negeri. Balikan. Dari luar ya.
yang kayak ini nyaman nah. Wah, mesinnya kedengaran yang ini nih. Ayo ya. Ah, pacul yang listrik. Salah jalan memang. Undur pulang, salah pulang. Lewat sini aja kita, mari ganti mobil. Ngedrip emang mah. Yuk. Wah, balapan lagi kita. Mana ya? Ay banyak mobilnya. Kawak apa ini lah? Mobil Batman. Kawak. Mobil Batman asik. Wah, gagal mobilnya, terhilang pulang. Nah, ini. Ayo jadang dong. Berarti penampilan Amang nih. Yuk. Astaga, sangkan sana tadi. Gagah mobilnya. Nah, pelaju musuhnya. Ketinggal kita. Pere nah. Dapat gitu. Yuk. Aku harus konsentrasi bujur ini. Kalian kan tuh. Halangi terus. Empat kita nah. Sama mobil kita. Empat lalu lah, kembaran lah. Sorry Jepang. Biar sama tapi nyali beda wak. Jauhnya. Iya lang. Nomor 3 kita lah. Tangi wanita. Lambat lalu ini. Terwani yang nikung. Rem terus. I am sorry. Nah. Iya, nikung kita. Kata hidung. Ayo, yang capek. Ada yang parah di belakang. Asta di balap kiri kita. Ada nih lah. Halangi jagawiannya nih. Nomor 2 kita lah. Ada nih kam. Dapatku. Bidik kan untuk lawan nih. Yuk, jangan karena pinggir. Sip. Jauh musuh. Yuk, hendak hilang medalinya. Iya, sip. Paraknya deh. Kasihan, naik ke punya sama. Finish kita. Ikam. Gurai mukanya lihat. Nomor 1 di Meksiko.
Dapat 1000 apa nih? 1000 bintang. Nanti astaga lakian gitu kelakuan. Kamu mobil. Wah, hikam heh. Belajar ngetrip. Mana kita nih lah? Ini pulang lah. Ayo, kita ke situ. Lihat dalamnya bang. Kenapa silau bener yuk? Long setting smart video. Mana lah? Brightness. Tuh brightness di atasnya. Kurangi kadap berataan. 40 bang. Tetap aja. Wah, ini gini. Mobil kita nih Olah kesan thumbnail lah. Kamu gagahnya Yuk maju kita. Salah jalan orang kita ambil cocok kayak nah pulang. Kenapa jalan tanah? Jalan tanah itu mana cocok? Nah nya bergetar-getar nya bergetar-getar seorang tanah right setir nih jam. Ayo camuk ayo. Wah cocok mobil kita nih. Wah kawal ganti mobil lah karena oke kita nguntungin misi dulu. Mana ikan? Ya kalau lain bannya cocok sini. Wah pantas ya dah. Ini aspal. Sampai kita. Oasis. Ini apa pendidikan tanah. Nah ini namanya yuk Forza Edition namanya lah. Ini mantap nih. Mau 7 nih tadi mobil pertama tadi ya. Bronco Jeep. Makasih ya lawasan bergaya segala macamnya. Bidik, baca bidik.
ada laser-laser nih kan. Musuh kita nih itulah. Ini bikin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat mobil kita. Basah lah wadahnya nih. Ayunya. Nah, keluaran pada aspal. Mana kita suruhnya? Oh, sana. Kadang lah. Kadang kan. Nomor 8 kita nih. Oh, menikung. Menikung pulang sana. Ini tempat kita di sini buatnya nih. Asik kedahnya. Hihihi. Terbang kita. Nomor berapa kita nih? Nomor 7, 6, 5. Kadang ngalipan buatnya nih. Tuhan noob jangan lawan ini. Tangan satu jangan nyetir gitu. Jumping pula kita terbang. Bagus wadahnya. Nah iya Yuk langsung ambil kita lah. Nah ya. Ada mobil perang dulu itu. 8. Oh, barat. Mobilnya barat belok. Seseorang kita. Mana? Oh, sana. Gunung kita. Ya. Tikungan jangan sampai hilang kendali kan. Kita putar ini mobil. Sabar. Jangan digarasi loh. Iya. Yuk selesai. Maju. Untuk titik. Hikam. Nomor berapa? Nomor 6 dah kita. Bukan noob dia rupanya musuhnya nih. Barat. Nah, kau meliti di kota. Segitiga. Iya. Saya hilang terus kendalinya. Papanya mukanya kali. Iya selesai. Kesiannya itu. Ayo ya. Licin. Oh, nomor 2 kita lah. Ayo santai. 5. Dua kita diram berapa pak? Ntar inilah cari loh. Kagak emang. Pak nomor 2. Gundul ini rupanya lagi joget harta supan lu kan. Astaga. Yuk mobil.
barangan 70.000 banyak. Ih, mantap memang lah. Oke lah, bertahan lah. Sampai sini dulu, sejaman dah nah kurang lebih. Lah, kita kira kepanjangan uploadnya orang tapi mau nonton juga. Makanya sejam aja cukup. Kita sambung di episode yang berikutnya pulang lah, buahnya lah. Jangan kadingat nyabrek emang. Jadi bubuhan sabreker emang buan kam lah. Di like, comment, share. Nyatakan lo, Anang Bidik. Di YouTube ada, Instagram ada, di apa sebutnya tuh lah, di Facebook ada juga. Jangan keringat, bertahan, sabrek. Oke, Amang pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.